Halo teman-teman, hari ini kita mau cari mainan ya. Mana mainan abang? Mana? Ini. Wah, mainan apa itu? Mainan apa itu? Mobil apa itu? Wow, keren. Wow, keren mobil bus. Ya. Hah? Ya, mobil rode. Mana mobil bus? Oh, ini mobil bus warna apa? Warna yellow. Wow, keren ya. Oh, ambil cuci. Ayo, ambil cuci. Iya, oke. Ayo, pergi cuci. Ayo, sana, ayo. Ayo. Pergi terus. Wah. Sana cuci dulu. Ayo. Oh, sana bang, abang, sana. Ada mobil monster truck bang. Wah, ada mainan lagi ya? Ada mainan apa bang? Monster truck ya? Mana? Ambil. Wow. Wah teman-teman, ada monster truck. Monster truck apa itu? Coba lihat, monster truck zombie. Wow, wah keren. Wow, monster truck zombie. Wow, jatuh. Help me. Help me. Wah, ayo, masuk ini. Masuk. Cuci. Masuk. Ayo masuk cuci. Bawa. Ayo cuci dulu. Ayo. Ada monster truck green. Wow. Ada monster truck green ya. Main. Wow. Monster truck green. Keren. Wow. Mobil apa itu? Monster truck warna apa? Iya, pintar. Siapa pintar? Iya, ayo. Masuk ini. Masuk bang, masuk. Bawa masuk. Ya, masuk. Ayo, lagi. Ayo. Mobil bus warna apa? Ada mobil semen. Wah. Hei. Ada mobil semen, bang. Wah. Mobil semen. Iya. Mobil semen keren. Wah. Ada mobil semen ya. Ayo. Wow. Banyak mainan. Wah, monster truck. Banyak monster truck teman-teman. Wow. Ini monster truck. Wow. Banyak mobil monster truck. Wow. Monster truck. Ini mobil apa? Mobil pickup ya? Wow. Ya, pickup. Ayo buat jalan yuk. Banyak mobil monster truck teman-teman. Nah. Banyak. Ada trek mobil monster truck teman-teman. Ayo bang main. Ada Abang Malik. Abang Malik lagi apa? Buat apa? Buat ya. Ayo main mobil, jalan. Mobil Oh, tabrak mobil. Ayo bang, bawa. Bawa mobil. Oh, Hemi. Mobil, mana mobil? Mobil. Ambil. Ambil mobil. Nggak ada mobil. Wih, mobil apa itu? Mobil apa itu? Mobil Om. Wah, mobil pickup ya. Coba lihat. Iya, mobil pickup. Pickup.
Taruh. Wow. Banyak mobil teman-teman nih. Ada monster truck merah. Bawa bang. Bawa. Mundur. Wah. Banyak mobil bang. Injak. Wah. Nih, bawa nih. Wah teman, ada mobil monster truck Grave Digger. Ada mobil monster truck ini, monster truck zombie. Wah, bannya warna merah teman-teman. Wah, keren ini teman-teman. Wah, dia nggak sikat gigi teman-teman. Lihat, dia nggak sikat gigi. Wah, rusak giginya teman-teman. Ada monster truck Buffalo teman-teman. Monster truck Buffalo. Monster truck kerbau. Ada tanduknya warna merah teman-teman. Wah, iya, keren teman-teman. Ini teman-teman. Iya. Jalan ya teman. Oh, Hemi. Oke. Ada mobil. Oke. Wah. Ada. Ada mobil. Mobil apa? Wah. Ada mobil ya? Mobil apa itu? Ya. Wah, keren. Ini ada monster truck putih. Wah, keren nih teman-teman. Bannya warna kuning. Wah, keren. Wah, ada mobil semen. Wow, ada mobil semen ya. Wah, keren. Bisa putar nih semennya. Bisa ya. Semen. Ada mobil apa ini? Wah, ada mobil bus. Mobil tayo sekolah teman-teman. Wah. Tabrak teman-teman. Oke teman-teman, kita mau pulang ya. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman.